Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod ni pagayam Aleyo iti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada amabalin nga agartistaak ta natairak. Ngem gapo iti barkada, saan ko ana iturpos ti panagadal ko. Iti ababaapan nao, may saak nga istambay. Nagangangawan mi kadagiti barkada ti may sa ababai ni Tanya. Bueno papagayam, intay tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagam Aleyo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wow! Agpapapintas ka, ah. Di ka natagari. Magda siguro patpatsarngi nga man niya. Uy, in love. Amamom ka din ni Leo? Sino, Leo? Jenny, gwapo dito pagbabasketballan. Ni Leonardo. No kasta? Leonardo, tipod no anagan na. Iso, ti pagpatpatsarmingan? Uy, di mo piksahan. Mangagda ka dagiti office mates tayo. Ama mo ka ni Leo. Kat no classmate ko day JED High School kami. Oh, talaga? Friend, kita man ti Rupak. Nagpuskol sa amot ti lipstick ko. Anya ti makunam. Bagay kami nga takan ni Leo. Saan kayo abagay? Oh, Leo. Lumabas na ni Tanya. Kantigayem na. Ay! Jay, sabong! Iyawat yun na! Kitaan mi man ti diskarte parts. Awan nga min ti bilibyo kanya kat. Ipakitan ti siglat mo iti chicks, ha? Agbuya kayo, ah! Sige. Good luck. Tanya? Flowers for you. Ha? Thank you. Leo? Oh, si kamot gaya ang batch. Ay na. Saan adito'y kalsada ti pangaruman ti lalaki iti balasang? Ay, amok ah! No talaga seryoso ka, mapan ka ijay balayda. Uwin, aramidak da ita, batch. Tapno, ipanagnag ko seryoso akin ni Tanya. Manong, italimman dagiti aso. Apay, ket no dagita ti bantay dito'y balay. Wow, adda ngamin umay abisita. Rabrabi adda bisitam. Umay agaram. Anya? Hoy, Tanya. Di nakangawan iti kasta. Nilayo dahitan. Tataulanan dagiti aso. Awan mo ti makitak. Plus lightak man. Nih. Awan mat. Amangan no nagawidan. Amangan no napabutngan kadagiti nagdadakkel nga asom. Ay, agar arapaap ka man ako nakon. Ingkakat maturugan. At dapay trabaho minton bigat. Oh, kumusta ang iti panangaram mo ganit, Tanya? Alalag pa ilaing tirik na. Ay, kat parta ka ma. Dakkel gayam ti sweldo na iti makabulan dahil di Tanya. Os? Di oray may kan nakalang iti tipping iti kwartana. Dahito yan, tikat-gatangan nyo nga arak. Nagyaman kami, nana. Enta na, agginumtan. Ay, kung na. Leo, siya kung di magbayad iti order ta. Ha? Ni, kababayan matkin ka, Tanya. Okay lang. Ado talaga ti kwarta na. Oh, doon sa.
Leo? Okay, matik lang. Okay. Tanya, pasensya ka, tano makikita ka. May kulkuloy nga. Ha? Apay? Inlawak ngamin kan ka. Ita lang nakarik na kiti kastoy. Leo? Amo ka sa anak ka maikarikan ka, professional ka, tanya. Nalaing, I love you, tanya. Ha? Ay, tiimak, Leo. Sumbatamat ko mataayat ko kan ka. Ay ayatan nagkadimat laing, tanya. Kwa. Wan, Leo. Basta di na Ay, ayatan ka man. Sinong batan na kunitan niya? Girlfriend kunitan niya, friend! Oh? Inton sumaruno, dawatak tumot ni ti kwartana. Ay! Nasiglat ka! Siyempre, mata! Agpaidam ka nga ro din Ay, wala! Nana, arak man di tao eh. Jay sigot agat gatangan may, ha? Mabitlaan. Da kayo pala ang tiagi naman, Pards. Tanay, kababayan mo't kinitan niya no nabarta kag amapan mang sokon kin kwa na. Oh, ato'y di arak. Mala, da kami pa ilang arod tiya ginom. Agsingsingpet ka pa, Leo. Wala! Thank you, Tadi nagasnak. Siyempre, girlfriend ka nga ro din, tanya. Sapay kumata saan ka maumakanyak, Leo. Apay ko ma. Love na love ka, tanya. Ay, gun gaya. At da ngamin bayadak. Ket sapay la ko mata. Pabuludan nak, tanya. Sure. Ngam, awan cash ko ditoy. Isa dumagasta iti ATM. Ayos! Ma'am Tanya. Ma'am. Apay ka di, Nana? Amo, kasumrakan iti trabaho. Ngam, adalabiit ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Nana? Paglulukuan na ka ni Leo. Mangmangag ko ti panagsarsarita da dito kadagiti babarkada na. Anya? Patyanak ko, ma. Saan anasaya at atao ni Leo? Luklukon ng kalaang balasang ko. Itaak lang ang in love. Ngam, lukwan nakpay ti inayat ko. Kunakon ka. Apay, anya tinaramid na kan ka, ha? Daw-dawatan naklagayam iti kwarta. Anya? Luklukwan naklagayam. Saan mon akasarsarita day di ang lalaki? Makitak lang. Talaga apagsasawa. Manong, ayan dagiti nagdadakkel nga asom. Intalik pa lang. Tapno nawaya nga umay di agar-aram kan ka. Palubusam dagiti asom. Kunak man no. Ingkan, palubusam idan. Tapno kagatenda ni Leo. Leo? Ni Leonardo nga istambay? Wen, Apay ngagsangit ka? Inan-ano na ka? linuko na ako. Ay, Pinagpupustahan daklagayam kadagiti barkada na. kastagaya man. Nasakit inaramid na manong. Makita lang day di lalaki. Para manak. Ipariknak kan kwa na ti inaramid na apan ng pasakit kan ka. Ti awanan bain, Aleo. Kasanungan na tala yun. Naibusan ti arak. No problem. Diskarjak manan ni tanya. Ne. Tinsamat, batch mo ti umasidag. Ne. Ay, wala. Ne. Kasla makakaungat, bro. Hoy, Leonardo. Agsarita taman. Apay, anya ti basol ko, batch. Ha? Agdamag ka pay lang. Linuklokom lagayam tigayam ko, ha?
Nagpuskol, Teropam. Ops. Diyak ka mo dahi tang ipagpagama. Anay ko. Para kinitan niya dayta. Gapot alinukom. Itakan. Diyos kay. Limbabaga mo't ng tinatong papingping mo, bro. Ay? Nagsakit gayam ti matong pa. Ay, sus. Diyos kay. Naisarsarak ka. Nana, nakita yung ka din ni Manong ko. Saan mat, ma'am? Jack matan makita. Ay, madan-aganak. Ni Leo la ang tinakitak itay dito yung istor ko. Saan mat nga agtagtagari itay? Nakadlaw siguro Rumbang lang, Nana. Awan sirbi ti kasya a klase ti lalaki. Rombang maikan iti leksyon. Wan, Nana. Sige panawan ka pa'y. Tabirukak ni Manong ko. Linukom ti kabsat ko. Dinanog mo mo't ng tigayam ko. Di ka makibiyang ditoy. Di mo kaya ti may rama. Wan. Ay. Daytoy ti rumbang kan ka. Manong, gusto daytan! Patay day ta lalaki tanya. Gusto Manong, kaasimat. Ang dardaran ti rupa na. Kim-kim-mapsutan. Hoy, Leo. Di mon asit ganti kapsat ko. Nawatam. Anay ko. Ay. Nagsakit ti madanog Ay, yung kagreklamo na iti pulis, puno iti barangay. Tapay ko ma. Ay, wala niya. Basol mo gayam, bro. Huwag nga rod. Ay. Mababainak nga rod. Ay, talaga anak karo tiguragan ka ti pamilya ni Tanya. Oray pa'y siguro ni Tanya. Kapusor na wat Ay, anyangin nga ron. Baya mo na. Saan tol? Mariknaket agayatak matan kin ni Tanya. Anya? Seryoso akin ko tol. Oh, hindi ka man? Yung kaslang madusdusa ako na. Kaya't nagpahingatan ni Tanya. Nagpuskol mo tan Teropam. Taalaam tinambar ni Tanya. Pangasim bats. Kalpasan alinukom. Apay, iti panagkunam, kasarita na kapay. Saanan? Kagurgura na kan ni Tanya. Kastamat ti pamilya na. Kagurgura da kan. Tanya, Anya ti aramidam dito balay mi. agsarita ta ko ma. Agawid kan. Amangan numakita na ka ni Manong ko. Oray makita na. Ipanagnak ko ngay ayatan ka. Anya? Pasensya ka kumakanya ko, Tanya. Saan na ka mamati? Manglukloko ka laang. Iso nga agawid kan. Tano saan? Ayabak ni Manong ko. Oray bugbugan na ko ni Manong mo. Sa anak ama butang. Ay ayatan ka, Tanya. Nainlabak kini Tanya, Mr. Lonely. Ket araramidak ti amin ita, tapno mamati anapudno akken kuana. Sapay kumata dumteng ti panawen, apat tyennak. Tanagbalbaliw akon, gapuken kuana. Tuy pagayam mo, Leo. Agyaman kami mat iting ka panang ipatulod iti pakasaritaam, pagayam a Leo. No talaga anapudno ka kinitan niya. Ipakitam nga rod, tinas neba na panagbalbaliw mo. Tabareng agsubli, ti panagayat ni Tanya ken ka. Bueno papagayam, yung kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagam a Leo, iti Isabela. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan itimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.